Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Nyotrap Integrated Territorial Organization Students Wing Hapu Kajinglam Usamla Yajanlang Sotun Chairman Hagajinoring Kat President ka Shillong City Usamla Ban Pentinganlang Siamli Hakaski Baar Jong Katayo Kilalet Banbu Daga Jingtho Haka Director of School Education and Literacy Government of Meghalaya Bandawa Penbet Halor Kajingkiu Kijingdan Kam Hapu School Habakren Shikilat Batai Kubor Usamla Yajanlang Sotun Luyetho Banadu basdang skul layo ekajing ujor bagi uniform ki kot ki plakot bat ki we ki jiran kam haki skul kalau ki udor bat ka shim jing ki kmi ki kpa namar ki babon ki dei ki baduna ka yo ka kot kumta ka hito students wing kaladawa nakatnat puliputhi ka sarkar jila bakan shim khia mardor halor kani namar kalakta omtang ye we ne ar hendai ya baro ki nong shongshnong ka jila Nalor kata uloong baga sengkam kwa baga ni jing die uniform ni ki we ki jinon kam ni ki khna banlong kum ka kam yo nong nele business namar dale tang ban yo nong kan sabu jing kum ta ka seng kan sanang ye budien biang halor kan ka kam khnang baga nong ka jimin toy ya baro ni nakaliang jangka hitu student swing mentakas ni hak jing don dekat nang presiden Shillong City ni one mi sani sa office jang director of Education and School Literacy jongka Government of Meghalaya ni request ya ka official notification apa ide bat ka jingkiudor jongki school facilities ya kena de nakaliang jongni ka student swing hi de ni bu ka jingkat ya kibor badai kami ya ka education department bakin simkhya apa ide bat kani ka benta namar om tang makakta ya kiwe ya iwe ne arngut ndai kani kalakta lut ya barok hi kinong sosnong jong kabri Nyotrap hi barok oi te nakaleng sung ni bu kacing tho ba kin ai ban directly daka official notification la bande ya ki school ani ya ki dilas ru ba dalong sabakum no kidai ban penduna ya kador jong ki school facilities namar katkum ka bualong menta kacing kiudor jong ki school facilities kalak ta sikat dai ya ka financial jong kikmi kikpa hakcu poru namar ngi sani ki hangi hajala jong ki bun hi ki bawan naka longi longsam ka bakham duna ka chimyo te ngiyo hiru i complain ga baidai bat kani te kumbang itip baka right to education kadai ka fundamental right te ngatrai ka kanbyang sikat ka kambyang sibun ba ginbut yaktahi ka kendon namar ka fundamental right hi lanu namla raban violate ya ka di abai dei bat kata ngimkwa raban i balano ru ba kinu ki briu simat lane ki school haba kidi ya ki education ya ki school facilities balano ru ngimkwa raban i bakan long saga business margin kan namar ladakan dei ka business bande ya ki school facilities kanwanra ya guys kanwanra sibon ba gijing dok jingtoy te nakaliang jongni habai dei bat kani ka official notification bangila submit ya ka memorandum mentas ngi ni ngin yai budin yo le se kan sukut tangha ka memorandum ngempa ya kata andre ngin yai budin habai dei bat kani khnang ba ki school facilities si lanu ru kinom dei raban ban kiu palat kan ya kador kiu tip nuduk meno ka kiu niki jingsiu lagi school katkum ka komplain bangi ni yo ka jingki chung tiar school hi barok oi de ngiyo jingtip kan kasdang ya ka puar ba swaban stang school kan coba school kamut kala pair bat kini kisnam baladam hoi kala pair nadu kador chung ki textbook ki notebook ki uniform ki bag entah te keiga jing dawa jung pipat kanopor pibu dawa ba kideban ngi klembu raya kapor tang ba ngila somit dak ka memorandum ka boong bakin le kham kloi mendai raban bu teng mendai pun ngin le la sal ngin le isngi ya kani ka official notification hi kidai ban ai dak kumnu mentakas ngi lane la sai kila kali nak ek adau ba ka kiu kita ki jingsiu ki school ya kadau hi balai bakiu umta de namar i director imdan ya ka memorandum ngi somit ha i join director kena yang budin kan hot ngin habudin ya kani namar kani ka isu bamta kadai
om tang bakakta kemong ong meneh om tang bakakta ya uwe lene arngut ndai kakta lut ya baro. Tuh, boleh sebut.